мен өзі ой пікірім, жақсы сұрақ қойып жатсаңар өзі. Мен ойлаймын бұл тура. Себебі дегенде, тура бұл жерде бізде айлық аз түрлі бұл жерде мемлекеттік жұмыстарда айлық аз болғанымен өзіміздің мекенді сүю деген жақсы болады да. Мекенді сүю деген жақсы болады. Мен айтқанда бір түкіріп көргеннен кейін екінші түкіріп болады да. Айтқанда ол жақсы нәрсе еш қапа болушының керегі жоқ. Бұны шын деңгейінде көтеріле тұрған болса, өзіміздің айтқанда өнігіміз жоғары деңгейге шығады деп ойлаймын. Мен өзім жекеше ойым бұл жақсы нәрсе деп. Айтқанда бұндан да қымбат қылса дағы мен қарсы емеспін деп ойлаймын. Италия шығарған негізі коммуналдық жайларда түкірген болып жатпайды да. Этикаға да тура келмейді негізі. Мен ойлаймын, ушу шығарған мыйзамы тура деп штраф. Қоқыстан түкірген өзі ушу адам түкіріп алған адам кейінгісінде ойланады да. Қоқыстан түкіріп ошол 5000 акча берет да штрафты. Кейінгісінде ойланады, ошо қоқыстан дагы түкірбей калат деп ойлойм да. Карап туруп, коомдук жайда өзүн кантип алып жүрүштү билет да, өзүнүн маданияты жерде кандай болуш керек, башка жерде кандай болуш керек. Ал негизинен тура деп ойлойм. Биз азыр мына өзүбүз пенсиямыз 3000 сом пенсия бар, 3,5 миң сом. Ну, когда bir marşrutga tushib qolamiz, to'g'rimi? To'xtatib tushib qolamiz, chiqib ketamiz, desatolga boramiz. Endi biz cho'pirib berib to'xtatib qolsak, tushlar to'lovchi. Siz dori ichib yurgan bo'lsangiz, doridan hozir sassiz ko'p ketadi. Bilasizlar baribir. Men ko'chada o'rtada turib, cheketib turib ko'p qiladi. Mashina motori, rotor. Мыйзамды негизи иштегенде жакшы иштешиптир. Негизи жакшы мыйзам кабыл алынды деп ойлоп атам. Мен балдардан уктум, ушул мыйзам кабыл алынды деп. Анан кичине обсуждение кылып отурдук да. Анан негизи жакшы мыйзам кабыл алынды, ар бир инсан өзүнө жакшы болот. Негизи бардык жерде эле айтылат. Бардык жерде кайсыл жерде болбогун тазалык жөнүндө, башка жөнүндө сөздөр болот, бирок көчөнүн баары эле булганыш да. Анан ошол нерсе ишке ашып атканы өтө сонун. Жакшы. Эми көтөрө албаганы ошол нерсени кылбаганга аракет кылат. Эми мыйзам бузгандан кийин бир жолу, балким эки жолу өзүнөн чыгым болгондон кийин андан кийин ал нерсени кылбаганга аракет кылат. Мисалы Германияга биздин досторубуз эмелер барып иштешет да, баклажка терип жашайбыз дешет да. Неге десе, баклажканы алып барып тапшырсаң, талон берет экен, ошол нерсе менен продукта башка нерселерди алсаң болот экен. Ошондой бизде дагы жакшы идеялар кабыл алынат, жакшы бул нерсеге мен туура карайм. Менин ой пикирим жакшы. Тазалык сакталат эми. Буюрса, азыр эл адамдар действительно аракет кылып, баардыгы тазалыкты сактайт. Эми айткан жерибиз адам турган жерде түкүргөн өзү болбойт өзү. Жакшы. Менин пикирим ошол. Yaxshi fikir, yaxshi tozalik bo'ladi shaharda. Etika. Жақсы эле бирок коом таза болуп, мындай кичине имандуу да болуп барабыз. Өзүң таза алып жүрүүгө үйрөнөсүң, коом таза болосуң. Сен таза болсоң, коом таза болот. Бул өзү туура эмес мыйзам да. Нарушение кылган болсо, бул анан түкүргөнгө эле 5500 штраф ала берсе, ондо болбой калат да. Жат көрүнүш, өтө жат көрүнүш. Билбейм, бизге бул туура келбесе керек. Бизде ушунун айлыктары ошого жараша болуш керек да туура. Биз өзү средний зарплата өзү бизде канча бир 3000-4000 сом болсо керек биздечи. Анан мисалы үчүн ар кандай адам бар да. Кээде кембагалдар түкүрүп койсо анан инсанбыз да бардыгыбыз эле адашабыз да. Түкүрүп алдым анан канча 2 айлыгынан ошо түкүргөнгө берип жүрөт. Анан бала чакасын бизге ылайыктуу эмес деп ойлойм пока. Түкүрбөш керек, бирок 5000 сом көп да. Түкүргөн үчүн эле 5000 сом. 200 сом, 300 сом кылса болот, жарашат, туурабы? 500 сом көп да түкүргөн үчүн. Өзү түкүрбөш керек шаарда, коомдук жайларда. Жакшы закон иштер алып кымбат да. Ошентип ойлойм.